Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako se postavlja, u stvari objasnit ću vam kako sam ja postavljao Intexov bazen. Bazen je veličine znači 3,10 širine i nekih je oko 70 centi dubine. Objasnit ću vam prvo šta morate sve odraditi prije nego što postavite bazen. Ima puno posla. Ovaj bazen prima skoro 5 kubika vode, tako da je pretežak. Ako ga ne namjestite kako treba, ako ne bude na ravnoj podlozi, onda ćete imati puno problema. U prvom videu ću vam pokazati i objasniti te neke stvari, a u nekom sljedećem videu ću vam pokazati kako da postavite pumpu, šta treba da uradite. I odmah vam mogu reći da ova pumpa koja je došla uz bazen mislim da nema dovoljno jačine, tako da sam ja naručio jednu puno veću pumpu i onda ću vam napraviti video s tom pumpom. Očekujem nastavke za tu pumpu, pošto su u mene crijevi 32 mm, a ova velika pumpa je 38. Ali hajmo prvo ovaj video da odradimo, da vam objasnim prvo šta treba sve da odradite. Kao što vidite, ja sam bazen postavio, ali opet mi malo znači vuče na donju dole stranu. O čemu se radi? Pošto je bazen ogromnih dimenzija, prvo sam ga znači bio pokušao tamo staviti na ploču na terasu, iako imam veliku terasu, vjerujte mi nije mogao stati. Tako da smo onda supruga i ja odlučili iza kuće da ga stavimo. I naravno morali smo zemlju ravnati sve. I opet prilikom ulaska u bazen, kao što vidite, ove noge znaju znači raditi, micati se od težine vode. Zato vam preporučujem, ako imate neku ploču betonsku, ili da dobro poravnate i utabate zemlju, tek kad to odradite, onda sipate vodu. Ali prije svega, pošto je ovo velika količina vode, vjerujte mi, morate se s nekim posavjetovati ili malo prosurfati po internetu da vidite koje ćete hemikalije koristiti. Prije sipanja vode u bazen trebate nasuti sredstvo za alge, pošto se one skupljaju znači na dnu bazena, i kada počnete sipati bazen, dovoljno je ta jedna mala količina za sipanje. Onda trebate koristiti, ja barem sam to našao, pošto su naše vode naravno pune kamenca, pune svega, mi smo uzeli i sredstvo za pH vrijednost 0 koje se isto sipa u bazen, i naravno hlor. Što se tiče hlora, sad ću vam pokazati kako hlor ubacujete i kako hlor odrađujete u ovom bazenu. Što se tiče hlora, morate znači imati ovu posudu. Gore je znači odvrćete. Samo malo da vidimo, ću moći ovako. Neću moći. Uglavnom gore odvrćete i znači stavljate tabletu. Kod nas su obično u kupovini velike tablete za ne znam 10-20 kubika vode, tako da možete otkinuti trećinu ili četvrtinu tablete i ubaciti. U mene je sad trenutno poprljava voda, mutam bazen, zato što je jučer bila takva oluja da sam mislio da će krov dignut, a kamoli da će bazen ostati na ovome mjestu. Uglavnom, što se tiče postavljanja, što se tiče svega, znači najbitnije je ravna zemlja, podloga, i tek onda kad to krenete, znači kad to sve odradite, onda ga tek možete postavljati i sipati vodu. Što se tiče drugih stvari, lišća, tih nekih budalaštinja, naravno morate imati i ovu mrežicu, samo malo da je uzmem, za kupljenje muha, prljavštine, jer uvijek, vjerujte mi, koliko god se vi budete trudili, uvijek će ili biti neki list ili nešto u bazenu. Na početku videa sam rekao da ću vam
da ćemo napraviti 2 videa, ali nema potrebe, možemo sklopiti jedan video. Sad ću vam objasniti i kako se pumpa postavlja i sve, a ja ću tu u editingu možda odvojiti taj drugi segment ako nekoga zanima to što se tiče pumpe. Idemo sad na pumpu. Kao što vidite, po meni to je mala pumpa za ovaj bazen, ali eto oni nju daju uz bazen. Tamo je A, ovamo je B. Znači ovamo na ovoj strani on ubacuje vodu, a gore izbacuje vodu. Šta trebate odraditi prije svega toga? Pumpu postavljate, znači da vam strujno kablo ide iza, tako da A bude na gornjoj strani, a B na donjoj strani. Zašto? Zato što voda ulazi gore, prolazi kroz filter, kroz pumpu i spušta se na donji nivo i onda ga izbacuje. Sad ću vam otvoriti pumpu da vam pokažem kako filter da postavite, zato što sam ja imao problema, nije mi pumpa htjela raditi, jer sam ono što se kaže bio najpametniji, mislio sam da znam kako treba, dok nisam uzeo uputstvo, onda sam tek shvatio kako se filter postavlja. Idemo u sljedeći segment videa. Znači, kad skinete ovu gornju stranu, dignite je gore, ali da vam ne bi voda izlazila u paketu, dobit ćete i čep za gornju ovu stranu. Evo, nabit ćemo ga i sad ćete vidjeti da je gotovo, nema više pad, voda ne može izlaziti. Ovo vam je odušak kad se pumpa upali. Evo ga, filter je već spao od rada. Znači, na ovu plastiku uzimate filter, pogledajte, pa nije radila 2 dana, pogledajte mulja, algi, pogledajte unutra. Zato i dalje tvrdim da ova 320 pumpa nije za. Znači, filter ubacujete u poklopac, evo vidite, znači ne može spasti, i onda ga vraćate i imate unutra ovaj kolut, da ne bi pravili istu grešku kao što sam ja. Naštimate ga, uklopite, malo ga ovako okrenete i evo vidite, on ne može sad ispast, znači da je uštiman. I onda ništa, vraćate samo ovaj A, znači drugi dio, i palite pumpu i pumpa će vam raditi. Još jednu stvar koju obavezno morate da znate, a to je da nemojte zaboraviti čep skinut, i kao što vidite od ove strane što izbacuje vodu, oni kažu da mora biti voda minimalno 2 cm iznad, da ne bi vukao zrak. Eto, to je to. Ja mislim da sam vam ukratko objasnio neke stvari, da dobijete pravu vodu, konstantno čistu vodu. Ponavljam, mislim da vam ova pumpa neće moći odraditi na ovih 5 kubika, ili prilikom kupovine bazena da tražite onu 520, ovo je 320 pumpa, da tražite 520 da bi imali konstantno čistu vodu. Eto ljudi, nadam se da sam vam objasnio neke stvari zbog kojih sam ja bio napravio greške, ali eto, uštelio sam se sad, uhvatio sam ruku oko tog bazena. Vidjeli ste kako bazen izgleda poslije jučerašnje oluje. Ja sad idem na čišćenje bazena, ponovo ću ubaciti hemiju, opraću pumpu, opraću filtere i ostavit ću danas bazen da radi cijeli dan, tako da će on sutra biti spreman. Pošto ste vidjeli i da je puno lišća, puno svega, tako da imam dosta posla. Eto ljudi, ako vam se svidio video, ostavite like, kliknite subscribe, potpuno je besplatno, znači pretplata na kanal je potpuno besplatna. Kliknite ono crveno dugme i voli vaš Geek do sljedećeg puta. Pozdrav!